Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi uma uthe usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke limnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke phela uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisa phenzolo-ke ngikulethela zona-ke ngikufakela zona kulona ikhasi-ke leli-ke ukuze ungaphuthi-ke lezo y'ndaba ungenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lezi laphana-ke usisi omncane kaSiqiniseko ungene laphana-ke kwikhasi lakhe ku-Facebook-ke ezwakalisa ungenami ngendlela okwenzeka ngayo ngokudlula kukamfowabo uSiqiniseko Mvelase. Into engizoyenza nje mina ngizokufundela-ke i-post-ke injengoba injalo-ke angene wayibhala laphana kwikhasi lakhe ku-Facebook. Ufike ubhale wathi, nginibingelele ngenkulu inhlonipho. Ngiyazi bakhona abafisayo ukuzobhonga nathi emswanini, kepha ngeke ngikhone ukunazisa ngoba kunabantu abasithunuka amanxeba ngokudlula kukabhuti emhlabeni. Kepha onesifiso sokwazi uzongithinta kule namba naku-WhatsApp. Babe sebekhomenta-ke abantu-ke laphana ngamakhomenti athusayo-ke kuyona-ke leyo post-ke. Omunye ukhomenta wathi, uthuswa yini futhi nje nento ebhalwe la ayidingi wena sifebe. Omunye wabhala wathi, blame ubhuti wakho nguye onifake kuyo yonke lento ubezenza ibhoza. Omunye wakhomenta wathi, mina kuyangithusa ukwazi ukuthi kanti ebenawo umndeni. Omunye wakhomenta wathi, lo muntu kuyangixaka ukuthi ubengenawo ngisho umshwalense ethukana kangaka. Buka nje usecelelwa iminikelo yeshumi. Ukube wagunda irasta wangena emafemini wayofesa ngabe usaphila namanje. Hhayi lo msangano abewenza. Kusho abantu-ke bekhomenta-ke ngaphansi kweposti-ke ebibhale usisi wakhe uSiqiniseko lapha. Nisicela phela ungene ama-comment section fusha uvo lwakho ukuthi wena ucabangani ngayo yonke lento le bese wenza nje okulungile ungixhase ungaphumi akucindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi ukube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisayo engizobe ngiy'thatha ngikulethela zona ngizokufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli.